Sente zirikwetombitirwa ba kansara ni biliyoni 3.9 zashozibwe kwombeka Kashagama Seed School mu Lyantonde konka zikakoresibwa kubi. Ba kansara ni benda disi n'akakiiko ke kureta embaliriro ku sente zakoresibwe. Enoonyeze value for money. Esobola it should not leave any stone unturned. Esobola kulondoola documents zino ezimu photocopies nga balabagana ne origin zaayo. Tusobole either next council over council eri endala whichever time it could take, so long as things are in the pipeline. Neze sabanti independent audit yeyinza okumalawo kweli zize. Twatandikira ha miliyoni rushanju 98 n'obundi busente obu twatandika Seed School egi tukantombeka Seed School ya Kashagama. Twayongera hivu twazari miliyoni 9 bitano nezindi twayongera bitano hivu 9 nezindi tukantombeka Seed School ya Kashagama. Onkane ekintu ky'obusaasi ky'obushwaza abantu ba Kashagama abaryaha kushanga ngu contractor weitu owatendaringire Kashagama Seed School kandi sente zarga zaza kushashura Seed School ya Rwamabara ibanje okurigira ndagano okwombeka kaba kuryo kumara emyezi 18 konka atahwire emyaka 3 mu rumo gutakahaga. Zino miliyoni omusanvu eza Rwamabala that is supposed to be given to us in the financial year 22-23. Tuwaga kula correspondence mwaka ogwo nga basaba sente ezo because kibatulaga ya 2025 kibakitegeeza ekintu kyaki mazo okuyitako. Omuhezi wa mukuru w'entebe ya Katana bwa Lyantonde nawe haruhe byashoborira nshongeji. Bange bintu bitusebyeko byanditusobako fenna. Chairperson wa service committee buli lwabaddeyo site meeting oli omu ku ba members b'olukiiko olujja wano kiba kitegeeza nti nawe oli omu kubagoberera nganze bwe mbadde nzijanga bw'obadde ojja n'ekatereka bw'abadde akola ki munzikirize nedda sooka olindeko mbadde mwogera mbadde ensirise n'olwekyo bwe tugamba nti obukulembeze tebubaddewo nga tetubaddewo nga nawe obaddewo kitegeeza kitusobyeko fenna. Bakuru b'ebyesente bwa district ya Lyantonde nibagira ngu sente zibakazibaganisa mukombeka gani mashomera gabire garukubi ekiba kansara barukuhakanisa. Sente zigira contractors account zingana biliyoni 2 na miliyoni 10 emitwali 13 18 rushanju 91. Aba batira akakiiko karukwemarira ngo kachondoze pam contractors abapatino kombeka ishomereri. Gasha kwa Sandeke William.